салом бинандагони азиз, салом мухлисони футбол. Боз инак фурсат фаро расид ки бо ҳам дидор бинем ва дар доираи бозиҳои даври минбаъдаи чемпионати мамлакат бо ҳам ҳарф занем ва дидоре ки имрӯз албатта барои ҷолибияташ мо коршинос Анваршоҳ Суннатуллозодоро даъват кардем. воқеан барои он чеҳраҳое ки бештару зиёдтар дар ба даст овардани пирӯзӣ талош карданд ва ситоди мураббиён ҳам дар даври чаҳоруми чемпионати лигаи олии футболи кишвар барои пирӯзӣ бештар мубориза бурданд. инҷо ҳам пирӯзӣ, муваффақият, камиву костагӣ бештару зиёдтар буд ки дар давоми барномаи навбатии шарҳи бозӣ роҷеъ ба ин мавзӯъ мо ҳарф хоҳем зад. аввалан шуморо хайру мақдам мегӯем ба студияи марказии телевизиони варзиш ва чун бозии клуби марказии варзиши артиш ва хатлон доир гардид, инҷо ҳам бештар ба хотири як мавқеъ ва нуфуз дар ҷадвали чемпионати мамлакат ҳарду даста талош варзиданд, чун хатлон як пирӯзӣ дошт ва клуби марказии варзиши артиш бидуни муваффақият аллакай ба даври чаҳорум омодагии ҷолиб дид. ҳоло фурсат аст ки сюжаро дар ибтидо манзури мухлисон кунем ва баъдан дар ин доира суҳбат кунем ё надари шумо ки ибтидо суҳбат кунем ва дар ҷараёни гуфтугӯ албатта боз бармегардем ба ҳамин мавзӯъ. мумкин бошад аввал сюжаро тамошо кунем, баъд суҳбатро оғоз кунем. бошад. саломат бошед ва аз коргардон хоҳиш мекунем ки ҳоло сюжаро манзури мо кунанд. бозӣ байни дастаҳои клуби марказии варзишии артиш помир ва бошгоҳи хатлон дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор баргузор шуд. бошгоҳи клуби марказии варзишии артиш помир мавсими ҷориро чандон хуб шурӯъ накард. дар се бозии ибтидоии худ шогирдони Тоҳир Муъминов натавонистанд ки ба ғалаба бирасанд ва ҳамчунин дар ин рақобатҳо ба бохт низ рӯбарӯ нагардиданд. аввалин вазъияти хавфнокро футболбозони клуби марказии варзишии артиш помир ба вуҷуд меоранд, аммо ин фурсате ки доштанд онҳо ба таври зарурӣ истифода карда натавонистанд ва голи ибтидоӣ дар бозӣ байни ин ду бошгоҳ дар дақиқаи 8 ба ҳадаф расонида шуд. ҳуҷумкунандаи дастаи хатлон дар ин вазъият Холмурод Назаров пас аз зарбае ки анҷом дод, ибтидо зарбаи ӯ ба сутуни дарвоза бармехӯрад ва баъдан бо расиш ба дарвозабони дастаи клуби марказии варзишии артиш помир Алиакбар Аҳақӣ вориди дарвозаи онҳо шуд. қисми аввали рақобати дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ҷамъбаст гардид. албатта якчанд фурсатҳои дигарро футболбозони мизбон дар ихтиёр доштанд, аммо аз имкониятҳои худ истифода карда натавонистанд. дар қисми дуюми рақобати дастаҳо, аниқтараш дар дақиқаи 77 Муҳаммад Алипур тавонист ки пас аз анамин гузариши бениҳоят зебо ки дар иҳотаи се тан аз футболбозони дастаи хатлон қарор дошт, бо муваффақият ин гузаришро анҷом диҳад ва дарвозабон ҳам дар ин ҷода Фатҳулло Бобоев монеагӣ эҷод карда натавонист ба легионери дастаи клуби марказии варзишии артиш помир ва ӯ ҳисобро дар дақиқаи 77 баробар кард ва маҳз худи ӯ дар дақиқаи 84 бо голи дуюмаш дар ин дидор аввалин ғалабаи футболбозони клуби марказии варзишии артиш помирро дар мавсими ҷории рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар таъмин мекунад. вазъияти стандартӣ партофт ба дохили ҷаримагоҳ, зарбае ки бо сар анҷом дод Муҳаммад Алипур боиси ғалабаи футболбозони клуби марказии варзишии артиш помир шуд. чунин ғалабаҳо бисёр нанговар аст барои он ки бозии дуюм аст ки дастаи моро ҳамин хел аз тарафи доварон ноадолатӣ мешавад, мо холҳои гаронро аз даст медиҳем. фикр мекунам агар ҳамин тарафтан гирад, шарт нест ки дастаҳо тамрин кунанд, теорӣ бинанд, чунки натиҷаи бозиро фақат доварон ҳал мекунанд. он меҳнате ки футболистони дар майдони сабз нишон медиҳанд аз тарафи доварон барбод рафта истодааст. мехостам ки ҳамин масъалаҳоро аз тарафи федератсияи футбол одамоне ки аз боло ҳамин назорат мебаранд чорабинӣ кунанд, барои он ки ин уқад кори хуб нест. дар оян аз ҳамин рафтори онҳо футболи тоҷик ба пасравӣ рӯ меорад. дар қисми аввали бозӣ мо ба дастаи ҳариф як гол ворид кардем. мутаассифона бозингарони мо бармаҳал ба қафонишинӣ роҳ доданд. ба он нигоҳ накард. баъди қисми аввал ба онҳо фаҳмондем ки ҳамон ҳолатҳое ки дар кор буд, мутаассифона он талаботе ки мо анонсо мехостем нисбати онҳо иҷро карда натавонистанд. бозӣ дастаи соҳибони майдон мехостанд имрӯз ҳам бисёр ба ғолибият рӯбарӯ шаванд. мо ҳам мехостем барои он ки дар ҷадвали чемпионат дастаҳо холҳоашон баробар буданд. дар қисмҳои охири бозӣ фикр мекунам ки ҳамин дағалии доварон ба он оварда расон ки мо ба мағлубият дучор шудем. Мы пропустили нелепый гол, потом
создавали моменты, были моменты, не забили. Вахш более такая однообразная игра. Склонилась на то, что выдавливали мячик на Навруза Рустама, который цеплялся, не цеплялся. Прямолинейная игра. Мы создавали, не забили, но в итоге все-таки получилось, что мы выиграли. تشکر و چون مشاهده میکنیم که امروز کلوب مرکزی ورزش ارتش در یک فرصت در همان دهه اخیر هم با یک مبارزه که چون برخی از نظر اون کارشناسان و خود مخلصان دسته خطلان شهر باختر که حالت افساید در جریان گل دوم به مشاهده رسید و من میخواستم فکر شما رو در دوره همین بازی فهمم. بله، من در اول میخواستم درباره آغاز چمپیونات کمتر سخن گویم. یعنی که در وقتی که تو چمپیونات آغاز شدند بسیار مخلصان میگفتند که این سال هم چمپیونات ناقدر خوب خواهد گذشت. یعنی که از حسابی که یک دسته بسیار پرقوت است و دیگر دسته کمتر سست‌تر هستند، چمپیونات قدر خوب نمیگذارد. اما چیزی که ما در این سه دوره که مشاهده کردیم، چمپیون تاجیکستان دسته استقلال در دام سه بازی خود دو بازی خود بسیار مشکلی دیده بود. یعنی که حریفانی که با او بازی کرده بودند یک رقابت خوب نشان دادن، یعنی که مقابلت خوب نشان دادن و اون رنگ سالهای پیش نبود که دسته استقلال با حساب کلان در این بازی غلبه کنند. نسبت بازی های دسته CSKA پامیر و دسته خطلان من گفتم میتوانم که این دو دسته در این چمپیونات با تیاری خوب به چمپیون اومده بودند و در این بازی با هر دو دسته در کار بود که سه خال به دست آورند. زیادتر در کار بود با دسته CSKA پامیر. اما در دوام بازی معلوم شد که هر دو دسته هم بسیار هم میخواستند که با این صاحب همین سه خال شوند. برای همین هم رقابت بسیار خوب گذشت. یعنی که بازی بسیار جالب بود. در دوام تمام بازی در 90 دقیقه بازی بسیار بازی جالب بود. اما در آخر بازی در وقتی که گلی که دسته کلوب مرکزی به دسته خطلان زد، اصالت استاندارد بعد از آن گل رو حساب نکرد سرداور و بعداً باز حساب کرد. همین در همین حالت چیزی که ما در اکران‌های خود تماشا کرده بودیم این بازی رو بسیار حالت ناگوار، یعنی که حالتی بود که در فوتبال تاجیک وقت‌های اخیر اونقدر رخ نمیداد. یعنی که در دوام 13 دقیقه سرداور نتوانست که بازی رو آغاز کند. بسیار مناقشه بین بازیگران رو با این دسته بسیار شد. بله و برای همین هم کمتر مشکلی برای گذراندگان همین مسابقه دچار شدن با مشکلی و در آخر بازی انجام یافته باشد. اما بسیار سوال‌ها پیدا شد برای این بازی. موافق همه قانون و قاعده‌هایی که در فوتبال هستند، در این حالت باید بعد از رخ دادن همین حالت، بعدی که تو با قسمی پیش پارفته شد و دو تا بازیگر دسته کلوب مرکزی در حالت نابازی بودن و بعدن یک از این بازیگران حرکت کرد به طرف توپ و با همین حرکتش دروازه‌بان رو گویم که فریب داد. یعنی که هم در حالت نابازی بود و هم باز فریب داد. در همین حالت باید داور کناری باید bayrak خود رو میبرداشت، حالت نابازی را حساب میکرد. اما در این حالت من هم راستی حیران شدم که برای چی او این حالت رو ندید و نبرداشت و در اول گل رو حساب کرد. و بعداً ما مشاهده کردیم که یاردمچی چهارم با این گفتگو همراه شد. سرداور با واسطه رادیو خبر داد که این در حالت نابازی گل زده شده است و بعداً سرداور این گل رو حساب نگرفت و حالت نابازی حساب کرد. و این باز یک بار مشاهده کنیم ببینید که در وقتی که بله رقم 3 اگر خطا نکنم در حالت نابازی بود و بعداً کنجی کناری روز در این فرصت البته فوتبال کرد فکر می‌کنم. بعداً این گل رو حساب نکردند و در این حالت بعداً مشاهده کردیم چیزی که ما هم در رویدن گل رو تماشا کرده بودیم. سرداران دسته با میدان برآمدند و نموندن که بازی آغاز شود. بله وقت هم خیلی کسال یافت. نموندن که بازی آغاز شد. در دوام 13 دقیقه سرداور مجبور شد که همین حالت رو آرام کند و بعداً گل رو از سر نو حساب کنند. این خطاگی یکی از خطاگی اساسی که سرداور در این بازی با خطاگی رو داد، این از سر نو حساب نمودن همین گل. یعنی که
гарчанде ки ба ӯ гуфтанд ки баъд аз дар ин ҳолати голзадагӣ дар ҳолати нобозӣ буд бозингар, баъдан аз ҳисоби фишори роҳбарони даста бошад, дастаи клуби марказӣ бошад ки ӯ ин голро ҳисоб кард, яъне ки хатогӣ ҷиддӣ кард дар ин ҳолат. агар мо ба ҳамон мушкилиҳо, камбудиҳо мароғ зоҳир накунем дар минбари баланд тавассути телевизион, тавассути васоити ахбори умма ҷиҳати рафъи ҳамин мушкилиҳо ҳарф назанем, инҷо ҳам ҳамон иллат боқӣ мемонад, ман фикр мекунам. ва маҳз таҳияи барномаи шарҳи бозӣ ҳам аз ҳамин ҳадаф ва рисолаташ ҳам аз ҳамин иборат аст ки мо аз ҳамин камбудиҳои бузург, ҳатто аз ҷузъиётҳои бештару зиёдтаре ки дар давоми чемпионат ба вуқӯъ мепайванданд даст кашем. ба сифату садҳи кори ҳам мураббиён, ҳам доварон як таваҷҷӯҳи бештар дошта бошем. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба бозии дигар, ба бозии марказии даври чаҳорум ки ин вохӯрӣ дар шаҳри хуҷанд баргузор шуд ва теъдоди мухлисон ҳам новобаста аз ҳамон варзишгоҳи хурди Спартак дар ин дидор хеле зиёд буданд ва гурӯҳи иҷодии телевизиони варзиш ҳам дар инъикоси ин мусобиқот саҳмашон беназир аст ва ҳоло фурсат дорем ки сюжаро дар ибтидо бо ҳам тамошо кунем ки хуҷанд дар даври чаҳорум бо дастаи Регар Тадаз дар майдони Спартак дидор анҷом доданд ва ин вохӯрӣ ҳам хеле ибратбахш, ҷолиб ва ҳассос сурат гирифт. бозии марказии даври чоруми рақобатҳои лигаи олӣ дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд бо иштироки дастаҳои Хуҷанд ва Регар Тадаз баргузор шуд. дар ин рақобат дар нимаи аввали дидор футболбозони дастаи Хуҷанд бештар ҳуҷумҳои пайдарпайро ҷониби дарвозаи Рустам Ризоев анҷом медоданд ва як партофти хеле ҳам хуби Далер Тухтасунов ки бисёр ҳам мувофиқ буд дар нимаи аввали рақобат бо зарбаи Хуршед Бекназаров анҷом ёфт, аммо дар ин фурсат ҳисоб кушода нашуд. бозингарони Регар Тадаз ҳам гоҳ-гоҳ ҷониби дарвозаи ҳариф ҳуҷумҳои хешро анҷом медоданд, вале дар ин ҳолат онҳо ба ҳадаф нарасиданд. як бозигузори хуби Эҳсон Бобоев сабаб гардид ки Дилшод Каримов партофро ба назди дарвоза ҳаво бидиҳад ва дар ин фурсат Ҷаҳонгир Эргашев ҳамлагари дастаи Хуҷанд дарвозаи Рустам Ризоевро рахна кард ва ҳисобро боз намуд. пас аз ин ҳуҷумҳои хафноки бозингарони дастаи Регар Тадаз ҷониби дарвозаи Алексей Матросов зиёд шуд ва як партофти кунҷӣ аз ҷониби бозингари дастаи Регар Тадаз бо голи задаи ҳимоятгари даста Саидамири Саид Аҳмад анҷом ёфт. ҳимоятгари марказии дастаи Регар Тадаз дар ҷаримагоҳи тими Хуҷанд бо сар тӯбро вориди дарвозаи мизбонон кард ва бо ин ҳисоб нимаи аввали рақобат ба анҷом расид. дар қисми дуюми дидор футболбозони дастаи Хуҷанд мисли қисми аввал хеле ҳам хуб ҳунарнамоӣ карда ҳуҷумҳои пайдарпайро созмон доданд ва як партофт аз канори дарвоза аз ҷониби Фирдавс Чакалов бо голи задаи Дилшод Бозоров ба анҷом расид ва бо ҳамин Хуҷанд дар бозии даври чоруми Лигаи Олии Тоҷикистон муваффақ шуд ва бояд гуфт ки дар анҷоми рақобат капитани дастаи Хуҷанд Манучер Ахмедов натавонист ки ҷаримаи 11 метрро ба самар расонад. Рустам Ризоев бошад дар ин фурсат сейфи хеле ҳам хуб анҷом дод ва бо ҳамин дастаи Хуҷанд дар бозии даври чорум ғалаба кард ва соҳиби 3 хол шуд. албатта бозӣ карданам вақт дар сафар мушкил ва имрӯзам ки ҳарифи ки мо Хуҷанд буд бозигарон қисми аввали бозиро ба фикри ман хубтар бозӣ кардан, дар қисми дуюм бисёр дар хати муҳофизат хатоиҳое ки мо бозигарони мо доданд хати муҳофизат умуман хийтар гардид ва баъдан гуфтанем ки умуман бозии чорум аст ки дар хати ҳуҷум бозигарони мо ягон ҳолати голзаниро чӣ намекунанд. барои ҳамин дар хати муҳофизат хинтар мешавад ки ҳама вақт доим дар муҳофизатанд ва албатта ман гуфтанем ки имрӯз фақат дар майдон аз дастаи мо фақат Рустам Ризоев буд ва дигар бозигаронро ман надидам. имрӯз чиқдр ки шумо шоҳид будед дастаи Хуҷанд бозии вазбин дар ин бозии вазбин соҳиби ғалаба шуд ва роҳи он ки дастаи Регарам нисбати дастаи мо бозӣ гандашон надод ва ман миннатдории худам ба футболбозони даста ки имрӯз тамоми қуввата барои ғалаба сарф кардам, миннатдории худам баён мекунам ва тамоми мухлисони дастаро ба ин ғалаба ташаккур зиёд мегӯям. мушоҳида мешавад аз худи дарвозабон легионер Александр Матросов, Манучер Ахмедов, Далер Тухтасунов, Хуршед Бекназаров, Ҳасан Рустамов, Бахтиёр Чориев, Эҳсон Бобоев, Дилшод Каримов, Фирдавс Чақалов, Акблей Ҷонс, Ҷаҳонгир Эргашев
که هیئت دسته خوجند را قوی‌تر کردند و ریگرتداس آن ناکامی و ناامیدی دیگر میبرد و در این دیدار اکنون دلسردی محمد جان حبیبالله همانا باقی ماند و در این خلاصه‌گیری چی نظر دارید؟ چرا که من پیش گفتم در چمپیونات مو یعنی که اوزی 8 دسته که در چمپیونات اشتراک میکنن 8 دسته قریب که گفتن ممکنه قوتشون یک هست یعنی که در یک ساعت جایگیر هستند من گفتم نمیتونم که در این بازی دسته خوجند نسبتا به دسته دیگر خیلی هم خوبتر بازی کرد و بسیار شرایط های داشت که زیادتر گل زدند بازی قریب که برابر بود و خوجند حالت های خود رو خوبتر استفاده بود گرچنده که ریگر هم بعدا باز یک چند حالت دیگر داشت ما مشاهده آن شدیم ببینید که گرچنده که لیگیونرها از دو طرف هم لیگیونر خوب دعوت شدند اما در یک بسیار حالت‌ها بچه‌هایی که از تاجیکستانی هستند بازیگران تاجیکی خودمون خوبتر و ناصر بازی کردند و بسیار این بازی برای مخلصان بسیار جالب بود یعنی که بسیار گل‌های زیبا زدن بازیگران در حالت‌های خوبی بازی یعنی که در حالت‌های بازی گل‌ها زده شد کمتر صنعتی بود برای همین هم من فکر دارم که این بازی رو مخلصان با یک تماشای خوب کردن و باز هم من گفتنی هستم که بعد از همین بازی یعنی دور چهارمی که در فوتبال تاجیکستان در لیگ فوتبال تاجیکستان شده گذشته است معلوم است که دسته ها گرچند که بازی ها بهاری هم حساب میخورند دسته ها بسیار خوب با تیاری دیدن با این بازی ها تیاری خوب دیدن و بازی ها بسیار جالب میگذارند من خودم از تماشای همین بازی بسیار راحت کردم یعنی که بسیار خوب بازی کردند دو دسته بسیار افسوس میخورم که دسته خوجند نو از خوب بیدار شده در چمپیونات بسیار خوب بازی میکنند یعنی که در وقتی که با دسته اخل بازی کرد یگان نمود بازی هم نکرد بعدتر دیدیم که بچه‌ها کمتر از خوب بیدار شدن یعنی که آهسته آهسته به چمپیونات داخل شده هستند و ببینید که بازی در میدان خود یک بازی خوب نشون داد و غلبه کردن و در مورد کار امروزه محمد جان حبیبالله چی میتوانیم گفت و رستم رضایف چون دروازه‌بان سراج‌الدین علایف این لیگیونر ازبکستانی سید امیر سید احمد اکبر بابانظرов ойбек абдуғафоров сафарали каримов исломбек бойтураев ин ҳам легионер аз ӯзбекистон вайсиддин сафаров саидхони амрохон амирҷон сафаров фирӯз раҳматов ҳайатро қавӣ карданд аммо ҳамон як нақша ва барномае ки муҳаммадҷон ҳабибуллоев мехоҳад амалӣ созад аллакай дар даври чаҳорум ҳам роҳандозӣ нашуд яъне манзур аз гуфтаи банда ин пассивии хати ҳамлаи дастаи регартада аст ки аллакай дар нишасти матбуотии худ муҳаммадҷон ҳабибуллоев ҳам иқрор шуд бале ман чӣ гуфтам дар дастаи регар гарчанде ки дастаҳои лигаи олӣ тайёрии худро ба мавсим аз моҳи январ оғоз мекунанд гарчанде ки дастаи регар аз моҳи январ тайёрии худро сар карда буд аммо бисёр бозигарони асосии ӯ аз даста рафта буданд ва барои ҳамин ҳам баъд аз он ки шиқе ки мо мушоҳида кардем баъд аз он ки бо ташаббуси роҳбарони ҳукумати ҳам мо ва ӯзбекистон баъде ки бисёр ҳуҷҷатҳои лозима барои халқи тоҷик ва халқи ӯзбек имзо шуданд ва баъд аз ин дастаи регат аз ҳамин ҳолат истифода бурда ба дастаи худ бисёр легионерҳоро аз ӯзбекистон даъват кард легионерҳо бисёр хуб ҳастанд аммо онҳо якдигарфаҳмӣ дар даста он қадар хуб нест ман фикр дорам ки дар даврҳои наздик муҳаммадҷон ҳабибуллоев ки яке аз мураббиёни хуби футболи тоҷик ҳисоб мехӯрад аз ҳамин даста як дастаи хуб хоҳад тайёр кунад бале ва дар бозиҳои даврҳои наздик дар майдони худ ва дар дигар сафар метавонад ки бозии хуб нишон яъне ки дар ин бозӣ камтар ман мушоҳида кардам камтар якдигарфаҳмӣ нисбати бозигарони легионерҳо ва бачаҳое ки аз худи регар ҳастанд он қадар хуб набуд аммо маълум аст дасти муҳаммадҷон ҳабибуллоев яъне ки дасте ки пеш ӯ дастаи регарро 7 бор чемпион тоҷикистон карда буд ман фикр дорам ки он нақша ва чорабиное ки ӯ дар ин даста мекунад ман фикр дорам ки дар рӯзҳои наздик дар даврҳои наздик ҷомеа амал хоҳад пӯшид бале даста бо ҳамон легионерҳо чун унс гирад ва бозии фардову ва даврҳое ки дар пеш истоданд ва ҳам мусобиқаи ҷоми ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар мусобиқоте ки моро дар пеш аст албатта бо ҳамон як итминон метавонад муҳаммадҷон ҳабибуллоев ки шогирдонро сафарбар кунад барои муваффақият ва пирӯзии минбаъдаи мавсими имсолаи футболи кишвар ва паншер дар ниҳоят шаҳди ғалаба чашид барқчиро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод
و معذرت از بیننده زکی از مخلصان همیشه‌ای فوتبال کشور که این فرصت ما البته نوارها رو نتوانستیم که دسترس کنیم. اما در مجموع میتوان گفت که امروز هم همون علیار شورمامدوف که این مربی جوان تجربه رو خود از دسته اوزاداری پامیر آغاز کرد و امروز هم به هم آمدن همون فوتبال بازان محلی به جریان سبقت دسته من فکر میکنم که بسیار تاثیر جالب رسانید. بله، این من نسبت این بازی چی گفتم میخوام، من کمتر نسبت این بازی خبر دارم و من گفتم میتونم که این بازی از حساب دو تا مربی همین خیلی با انجام رسید. یعنی که این بازی من میفهمم یعنی که علیور اشورمامدوف همچون مربی در خط قفا، یعنی که برای محافظت کردن دروازه خود یک از مربیان پیش تاجیکستان حساب میکنه. یعنی من چی گفتنیم، اون میتواند که از 11 بازیگری که در هیئت دارد همین خیلی استفاده برد که با دروازه خود گل سر نتیاد. یعنی که در قفا در خط محافظت علیور تا همون درجه بسیار ماهر است که همین خیلی بازی رو تشکیل کرد که در دسته برقچی گویم که یگان کار هم کردن نتوانست. بعدا نسبت مربی برقچی من گفتم که مربی برقچی مبین ارگاشف دسته رو اساساً برای چمپیونات اسیو تیار کرده شده است. یعنی که این بچه‌ها ما خبر داریم مکمل جوانان رو، بله ما خبر داریم که بچه‌ها بازیگران دسته برقچی، این بازیگران دسته تا 19 ساله جمهوری میباشند و من فکر دارم که اساساً مبین دسته رو برای چمپیونات اسیو تیار کرده شده است و در همین مرحله ممکن است که بچه‌ها برای همین بازی اون قدر هم تیار نباشند. من فکر دارم که نزدیک اومدن به چمپیونات اسیا بچه‌های تیم برقچی ممکن خوبتر و ناستر بازی کنن و بسیار غلبه هم کنن. اما در این بازی در وقتی که علیور خط محافظت رو مستحکم کرد و برای دوران بازی کردن اصلا بازی میکرد، بعد از گل زدنش بود تماما به قفا رفتن همه بازیگراشون و در حساب کنتر هجوم آنها توانستن که باز یک گل بزنن. یعنی که دو حالتی که خیلی که علیور اشورمامدوف میخواست همون رو بسیار خوب استفاده بردن. تشکر زیاد و با تقویت گفته‌های شما من هم یک نکته را اضافه کردنیم که من همین تاکتیکا شایسته پیروزی دسته پنشیر شد. یعنی امروز دو گل را خودی علیشری هوتم به دروازه دسته برقچی زد. این همون دلالت از گفته‌های شماست که در حقیقت به همین سم بیشتر مراغ ظاهر می‌کنه. خیلی اگر شما دیو داشته باشید در بازی با کلوب مرکزی هم در میدان مرکزی شده بود، در همونجا بعد اون که دسته با حساب 2-0 غلبه کرده شده بود، اون علیور می‌خواست که همین حساب رو ماند، اما افسوس که در دقیقه اخیر بازی گل سر داد به دروازه خود، حساب 2-2 انجام یافت. اما من گفتم که یکی از مربیانی که همین حالت در قسم محافظت بازی رو تشکیل کردن یکی از ماهرترین مربی علیور اشورمامدوف بود. استقلال چون مشاهده کردیم که برای اشتراک در دور دوم مسابقات عنعنوی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی خود را موقوف گذاشت که با کوکتاش باید رقابت میکرد و این دیدار البته بعد از خاتمه دوره دوم بازی‌های جام کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‌شود و حالا از کارگردان خواهش می‌کنیم که بعد از خاتمه دوره چهارم و ما موقع دسته‌ها را بار دیگر منظور کنند که الان خوجند با 10 امتیاز در صدر جدول قرار دارند. امروز هم استقلال با کم انجام دادن یک دیدار دیگر در زینه دوم است با 9 امتیاز کلوب مرکزی ورزش ارتش اولین پیروزی خود را به دست آورد در دوره چهارم. کوکتاش هم نوبت از آنی که این دسته بار اول در لیگ اولی بازی میکند همانا در موقع چهارم است. پنشیر، خطلند، رگرتدست، برقچی و آن تاکتیکا و عمل و نظری که در مجموع حالا فراگیری کار امروزه ستاد مربیان برقچی رو بار دیگر نشان می‌دهد. این تنها همان سمتی آمادگی دسته به مسابقات قهرمانی آسیا است. حالا این تنها دوره چهارم است. ما اطمینان قوی داریم که البته در دورهای بعدی موقع دسته ها هم اون دسته که بیشتر تلاش میکند بالخصوص رگرتدست و برچه که از حساب فوتبال بازانی صاحب استقلال منتخب جوانان قوی است و میتواند که باز موقعش رو تغییر دهد و همچنین خطلان، پنشیر و حتی کوکتاش که امروز یکی از مدعیان که لگای تو خاتمه دوره سیوم صدرنشین حتی جدول هم بود.
даври панҷум чун баргузор мегардад инҷо ҳам он коршиносоне ки ба барномаи мо меҳмононе ки даъват мешаванд андешаи худро баён медоранд ва ҳоло ҳам фурсат ҳаст ки таваҷҷӯҳ кунем ба даври минбаъда ба даври панҷум ва инҷо рӯзи 13 апрел хатлон дар майдони худ бо Куктош рақобат мекунад ва мо дар фарҷом мухтасар мехоҳем фикри шуморо дар доираи бозиҳои даври 13 фаҳмем. хатлон Куктош. бале чизе ки солҳои пеш ман ба студия даъват мешудам барои ҳамин баъд аз хотимаи пеш аз хотимаи суҳбат дар масъалаи бозие ки пеш будан суҳбат мекардем ва мо бояд ягон мукофот ваъда карда будем. мукофот буд нисбати солҳои пеш дар ҳамин сол нисбатан мушкил аст барои гуфтани ҳисоб дар бозиҳо барои он ки 8 дастае ки дар ҳамин чемпионати мо иштирок мекунанд 8 даста ҳамашон қариб ки баробар ҳастанд. бозии хатлон бо дастаи Куктош рости манро дастаи Куктош бисёр ҳайрон кард бо бозии худ ки гарчанде ки якумин бор дар тариқи худ ба лигаи олӣ рохат гирифта ҳозир дар якум бор бозӣ мекунад. бозии хуб нишон дод, яъне ки аз бозигароне ки ӯ ҷамъ кардааст ва тайёр кардааст барои ҳамин мусобиқот максималӣ аз онҳо истифода бурда бозии хуби худро нишон дода истодааст. ман фикр дорам ки дар ин бозӣ дуранг хоҳад шуд. ташаккур. ман агар ҳамин суханам ман изофа мекардам шумо ҳатман мегуфтед ки ин сухани ман аст. ман ба андешаи шумо розиам, лекин шумораи голҳоро наметавонед баён кунед. ман метавонам бидуни гол ду мешавад. ман фикри ман ду мешавад. фикри ман як бигзор назари шумо ду. барои ки ҳозир футболи дар тоҷикистон аз ҳисоби ки бозиҳои баҳорӣ ҳастанд ва бисёр дастаҳо мехоҳанд ки хубтар ва нағзтар бозӣ шуданд. ман фикр дорам ки голҳо бисёртар мешаванд. барои ҳамин ду ба фикри ман. ташаккури зиёд. Регард ҳадаст баъд аз нокомияш албатта қасди бисёр ситонидани ҳамон шикастҳои худро дорад дар муқобил бо Паншер. ман акун инҷо як фикр дорам фақат. ман фикр дорам ки Регард ҳадаст дастаи бисёр пурқувват аст ва фикр дорам ки давр ба давр хубтар ва насар хоҳад бозӣ кард ва дар ин бозӣ 3-1 дастаи Регард ғалаба хоҳад кард. ва агар Алиё Ашурмамадов ҳамон тактикаи қаблии шуморо ба кор намеравад. ман фикр мекунам дар ин бозӣ дар майдони Регард дар ин бозӣ ин тактика он қадар ёрӣ нахоҳад расонд. саломат бошед. Истиқлол Хуҷанд бозии марказии даври панҷум. истиқлол Хуҷанд камтар ман мушкилӣ мекашидам аз ҳисоби ҳамин бозиро гуфтам. ман фикр дорам ки дар ин бозӣ дастаи зиёдтар дуранг мехоҳам гуфтан, аммо ба фикр дорам ки дар ҳисоби як гол дастаи Истиқлол ғалаба хоҳад кард. 1-0 ё 2-1? ба фикри ман 2-1 мешавад. ва барқчии клуби марказии варзиши артиши Помир дидори охирини даври панҷум. бале рӯзи 17 ин бозӣ баргузор мегардад ва ман фикр дорам ки 1-0 дастаи барқчӣ ғалаба мекунад. барои он ки онҳо ҳозир чизе ки мо хабар дорем тими 15 мо дар Амороти Муттаҳидаи Араб сафар дорам ва дар он ҷо ду бозӣ бо дастаи 19 Амороти Араб хоҳанд гузаронид ва баъди он ман фикр дорам дар як ҳолати омода бош дар ин бозӣ ба ин бозӣ ба фикрам тайёрӣ мебинам ва фикр мекунам бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи ба нафи барқчӣ хоҳад шуд. ташаккури зиёд. саломат бошед. инҷо ҳам он легионерҳое ки ҳоло клуби марказии варзиши артишро кӯмак карданд ва мас ягона нафаре ки Муҳаммад Алипур ба даста пирӯзии аввалинро дар мавсим таъмин кард ва вақт ҳамаро нишон хоҳад дод. довари барҳақ аст. барои ташрифатон, барои суханҳои ҷолиб, барои шарҳи муфассали даври чаҳорум мо ба шумо сипосу ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазируфтед. саломат бошед. ва бинандагони азиз, воқеан аз як давр ба даври дигар чун рақобатҳо ҷолибу ибратбахш ва чун камиву костагиҳо ҳам пеши назар меоянд ки барои рафъи ин албатта масъулин боз ҳам камари ҳиммат мебанданд ва боз дастаҳои ноком ҷиҳати пирӯзиву муваффақиятҳои бештар хулосагирӣ мекунанд ва дар даври баъдӣ албатта мо дар доираи ин гуфтугӯҳо суҳбати худро боз ба коршиноси дигар идома медиҳем. барои таваҷҷӯҳатон ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. сарфарозу муваффақ бошед.